Swastiastu. Inggih. Ratu Idane para pamirsa. Sane mangkin tityang ngwacen indek babatuhan sane kaping 4. Inggih, terus Inggih Ratu sinamian. inggih. Ratu Idane para pengerenga sareng sinamian. Amonike tiang murid. Wanta sekadiasa punika indik babatuhan sane gurit tityang. Rawo iriki paledan. Asa punika daler rau kiriki minekadi paledan sane sampun wacen tityang. Nona selugara kirang langkung. Asa punika daler tityang nunas ping banget lugre majeng ring radu para pamirsa sareng sinamian. Benjang pungkur wenten galang. Dumadak sangkaning paswecan sang yang paramekawi benjang pungkura wenten minekadi galah. Ngawalinen dangkil mengadurang Sampun mejanten ring sejeroning mantu kereke benjang malih tangkil jagi ngaturang sane moas ngwacen boyo wenten tios indek babat tuduhan. Sampun nang aja mari inggih malih tityang mapungatur yen dados wiyati ratu sampunang bisa mopari cedhek. Yen ayahe dono luwih Ring kalaning wenten minekadi ngwacen dono luwih punika sane banget uningaya majang ring iratu sarang sami. Peneke sandang elingan. Napi kemawinan purun matur sekadiasa punika ngiring sane mangkin sarang-sarang mangdane elingan pisan.
Penian yêu wong miskin iku Boyo enten liyan puniki wantah punika Bos. Wong sane niste, wong sane kelintang uwi muda. ya den kidik adulus pisan Ya diastuna kidik puniki sampun sangkaning mana sane tulus, sangkaning mana sane ikhlas sujati. Dami siadong arti kerayuan Sane utama boyo enten tios puniki mangdana nemu sane muaste kerahajengan kerahayuan sareng sami Dios ida sang sujana yen bau sang malih puniki dewa ratu agung metiosan pisan ring sang sujana ring wikan punika Kebos. Waroter ngawaza gumi Rian tukan make sami kewasayang indek sastra indek agama napi malih rikiring widangan gumi jaga puniki Yan tanan yen nenten Kebos nentenanin sane muaste mopunia tulung aring anak lajo semalih ring sejeroning nenten pisan mau pitulung ring katunan ring anak sane muaste wong niste ngalem bakang sastra semalih nenten pisan ngelimakang sane moase sastra agama suci pun Kebos pada duwing niazata gama keucapan yen wenten mepidadab meparisola sekadiasa punika mantuku sang sujano punika Kebos pih dewa ratu agung laksana punika sane niste dahat uyati Kebos. Inggih rawuh iki rumun puputha sawereh niki sampun telas niki ceritane Babaduan. Iring sane mangkin Puputha ngantuk masedana pramosanti. Om Santi 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 Om.